Na chula tróna go híomhann a ríist, glóite ceart. Na chul sannaí. Agus tá sé meidirh tá sa ceansaí searmsach cé bhfuil se támanna se. Caiteannaí, tá de caiteannaí. As fanna te caiteannaí te fós meidirh. Ach, te intachas clowntan ma, gioran ma, mar deara. Ach, gyda sy'n ni mar o. Os ta ma brenw sra telefisio fwy loed. Ni ffogach episode 1 le ffecalam. White Lotus. Ni sam ci gael gyda'n. Ach, ta ma sŵl gymol ys. Feci, ta i mardos ma ta 8 episode lygon. Agus ta wel ta janw ma ffoc yn episode fydd y siach ni chdiach am y dilog o reire. Fi dynnu cyn sgaid i thursach Ellen Oedenberg mar fi ar yna fel y cholo ni slwch ti. Ach, mae'r bedi griach na ma'n episode yn ysg gair agus episode jernach. Ta sia'n fa, ta sia'n gorsŵl. Ach, ta sia'n gyma. Sa'r barwl agus ta sgelan agus ta sort chanas. Sin rud hugdwrs Rebecca ma fan. Frashi gyda'r chanas y brenwyr ta set. Ach, sia'n folyn much solar gwarta rud y cynt le brenwyr. Folyn White Lotus. No, nach o'n sia'n hifin, glóte ceart. Glóte ceart. Ys sefyl am wneud y naimsio mar sias, trwnwn y ffad. Wel, sy'n rhaid ffwy, chafad o chedym. Dys oedd yna dda mor siŵl yn dwi'n ysyn ein ag y syni. Dyma ddal y siŵl oed gyda ein stroi. Jas yn hintach. Dyma sa ffloch yn ys nws y fi. Jas a caet y fi. Ti'n y cergolaint y fi. Jas ar mwr i lach agos ffloch agos ffwar. Ach yn eich ar jas meddf mar sian nhw. Jas Chen rod sy'n o'i nes o reid yn y siamsa. Fi sian jack o hamsa le chol o reid. Dos gyma'n unig agos ffos hein, ia mwna le chol o. Fi sian cheg y jo. Mi chwm ydych fi armon plwyd y chaim agos fwy'n y chyn. Dos gyma'n unig agos fi sian ffos ta maamator sy'n siwmra mae le'r ymabi. Agos fi sian 5 Celsius sy'n siwmra. Jas yn fadro her hamsa. Smile sa fe beidr, It'd beidr 5 jeg agos 4 no 5 jeg beidr. Das yn cwmpartach. Sieg reis yn ddech lawr ac yn ydych gael siat ag sŵas. Bym sian che. Das yma god wat y ffyn plwyd. Das at. Ach, eich tas sŵl nach me se. Wel, staig me sian chocht cain a rist. Wel, mas ein rwyd fi sian is chocht yn yna fi nei. Mar mas ein rwyd beth rwyd bag nis chocht. Mar beth mewn sort fan fel gael na rwyd ac yn sy'n y sam. Mae'n chynel. Mae'n chynel. Jas ffwar ffynwr mas feidr. Ach, wel, sy'n rwyd o wan. Cwm o cyn aim sy'r ta bontasd agos mi fontasd yn o'ch oed. Na jas ta gael o'r bontasd i mal. Tas o cyntiach yn y niwm ar ma. Agos nws yn ystod ma'n adam o siwl. Jas cwmpartiach gael siaciad na un rwyd. Ach, mi fontasd yn asan o i mat i ar la chola. Cyntiach ar y gola. O'i homser eich yn il y sam. Beidr dweud ta sart na gona i tîrach i eile tîrach i Chaos y Sbaen nhw, sy'n Austral nhw, American nhw, fy bycynach. Ta clacht o gyfer ches, beidr wyt etyn. Clacht o'r ach, ni'n mysio. Smailwm sy'n siwmr fe rhywbeth ffynwr. Maent ma mochola, maent ma. A chwysym mysio ni'n y sam, chwysym as da i 8 nhw'n ei turner eich i'r a laid. Ta sa fed, da chola le beidr wyr o'ch laid yn chwysym. Ta cyma siach aim, ta mar o he, siel yn ysmwyr. Ta sa bita mi chwmpartiach. Ach, mar o, ta sa'r bontasd mi fontasd i fan le chole chynal aimsir. Wel, bontasd eile freshen, yn sy'n cynal sa aimsir na heidau a siwmwyr a lain.
Sa agus fesin chas ní le rá well ní rá é rá is le beidir tína chéir seachní na riire chasach na billy letrachas thuidir faoi dear sort bach sé ní sair me gus is a dryir agus bheith gus lena héadí chromús agus heaters is chas lena héadí chromú amach sé floch nó ní éit na héadí chuir a láin. Mar sé sin buntaiste mór a réchaí go háirit ach réchaí. Beidir go bhacha mu meas cin chuúnú mat caiint sin is seach sé bhfuil White Lotus má chips láirlí le breanúir tá sé se barú a gur teanna san tá eisteireacht máin eisteirí máin is eisteireacht máin agus sé nuair faoi freisin na críochnaí tá go leor srána éile chunne sé arbas numracha mílinn sé an srá sin a bhín numracha episód na dhéan tá an sé mar sé tá bláir i meag an cabhráid smáilm sa scéal rééisint gaiirid ach junta go má réchaí facamuide sinna bhfuim héin agus sunnaí cáilte sin é mar slán go fóil.